Osizweni la sizo promote khona amasiko namaciko ngaphansi komnyango wa Sports Arts and Culture. Uyabona kahle kakhulu ukuthi kugcwele kanjani ngaphakathi okukhombisa ukuthi abantu bakhona la eNewcastle bayawathokozela kakhulu amaciko. So siyathanda ke ukubona abantu besebenzisa ingqalasizinda ezibekwe uhulumeni beyisebenzisela into ekhona. So it shows ukuthi abantu bala bathokozile kakhulu nathi kuyasithokozisa konke lokho. Wonderful day. All the ladies, they were so beautiful. Bonke Onobuhle bebe bahle. Yo besithukile besilethelwa amanzi, but we had fun. Udingakala isikhathi lapho khona bazohamba beyoyicija. Bangabi uvanzi lapho bathola isikhathi ukuthi bahambe beyoyicija, bacompose amaculo, ingoma, uyabona basikise izinto lezi ezigqokwayo. Bayaqoqeka iyouth nje kahle kahle yaqoqeka, then ke ikhona ukuyibandakanya nayo lokho njalo lo hlobo lolu beart. Singagcini ngokuthi siphelele la ekutheni mhlambe sifine indondo noma mhlambe ke sithole leyo mali, kodwa ukuthi siqhubeke sikwazi ukuthi siyodlala nakamanye amazwe, sikhombise ikhono lethu ukuthi kahle kahle leli khono sisuka kuphi nalo. Khona enye inkulumo esiyizwayo ngala kuNosiso sekikize wakikiza wayesethi amadodzethu. Draw number 9 coming on stage. South Africa. Sesiyawabonge wonke lamaqhawe ose South Africa. Gokubamba iqhaza kwezomfota namhlanje libuyile lo baba mkhulu elathathwa nje abamhlophe. Sesibonga kuyo yonke South Africa ngokubambisana kwezomfota namhlanje libuyile lo baba mkhulu elathathwa nje abamhlophe. Baholi bethu nina hlanganani nibe moya mane South Africa. Nonke baholi bethu hlanganani nibe moya mane South Africa. Ubona sekunjenje KwaZulu-Natal, ubona sekunjenje KwaZulu-Natal, kungenxa kahulumeni, yebo kungenxa yesimeya, kungenxa yamakhansela, kanye namakhosi. Into eyenza ukuthi imidlalo ikhule la out of school ukuthi siqale ezikolweni imidlalo ukuze sizokwazi uma sifika ku-art school sinayo youth, and ngiyacela ukuthi youth icela ukuyigqugquzela kakhulu ukuthi umdlalo lo uvulelekile Isicathamiya noSonkwa noNobuhle akusiwo abantu abadala kuphela. So ngiyacela ukuthi ingenelele youth kakhulu kulomdlalo. Number 1 kuCothoza, that was draw number 9 combination. Isidlu sokwaso, yes, I'm a